دي يا جماعه الحاجه اللي بسطاني لسه واصلاني من ديفاكتو. ديفاكتو من البراندات اللي انا اتكلمت عنها كتير قبل كده، انها من البراندات الاقتصاديه اسعارها افوردبل جدا وبتعمل منتجات حلوه، يعني من البراندات اللي فعلا تستحق ان احنا نهتم بيها في الفتره دي. تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي جات لي كده. بصوا بقى انا جبت القميص ده مقاس لارج، حلو قوي. بصوا عايز اقول لكم الماتيريال بتاعته تقيله قوي. انا توقعت ان المقاس بتاعي هو فعلا هيبقى اللارج، هيبقى حلو عشان انا عايزه ريلاكسد شويه، مش عايزه فاهم. بصوا جبت كمان البافر جاكيت ده الاوف وايت. ما عنديش انا حاجه بافر اللي هي الكبيره كده باللون الفاتح ده، فعجبني قوي على الويب سايت. هحط لكم لينك الحاجات كلها على فكره. ده مقاس لارج برضو. ده شكله كان محتاج يبقى ميديوم لان حاسس ان اللارج كبير شويه. بصوا بقى دي جامده جدا، مش هتصدقوا دي بكام اصلا. دي 150 جنيه. بصوا دي هي اصلا لونين اسود وجراي. جامده. عندهم كمان شرابات حلوه قوي فجبت دول. بقى دول الهاي نيك دول اساسيين بالنسبه لي طبعا في الشتاء، وهم مميزين قوي فيهم. عندهم تشكيله كبيره جدا واسعار حلوه قوي قوي، الوان كتيره جدا جدا. انت عايز بقى اللي هي الهاف نيك موجود والهاي نيك، انا جبت حاجات من ده عليه اوريكم برضه. بصوا دي مميزه جدا بالنسبه لي، انا بحب اللون ده جدا وعندي كذا حاجه. الهاف نيك بلون كده زيتي شويه، حلو قوي برضه. واساسي طبعا عندي الاوف وايت. الاوف وايت ده بالنسبه لي لون ما ينفعش استغنى عنه، ومبيبقاش عندي واحده بس، بيبقى عندي منها كذا واحده اصلا، لان انا مثلا ايه بحب البسها واحده توسخ البس واحده تانية، فتحفه قوي. اساسيه بالنسبه لي طبعا. دول انا جايبهم مقاس اكس لارج، مش عارف هيبقى كويس ولا هحتاج ان انا اجيب اللارج، لان انا مش عايزها تبقى ضيقه قوي. بس خلينا نشوف كده. حلو قوي اللون ده برضه. ده هاف نيك كده برضو يتلبس تحت الجواكت والاوفر شيرتس والكلام ده، هيبقى حلو قوي. جامد. بصوا ده انا قاصد ان انا جايبه اكس لارج عشان انا مش حابه يبقى ضيق قوي. هو كده كده الحاجات دي لما بتتغسل بتكش شويه، بس بصوا الخامه بتاعته. بصوا حلو قوي والله. بصوا لو تعرفوا سعره كام، ده سعره 199. جامد جدا. بصوا ده اكس لارج. ده برضو بلوفر، ده حلو قوي كقطعه كده اساسيه تحت الجواكت والكلام ده، فعجبني قوي برضو. بصوا لونه وبصوا الخامه بتاعته، شايفين التقليمه بتاعته دي. والله عندهم الحاجات دي مميزه قوي، وكمان سعرها يعتبر حلو جدا. يعني هحط لكم لينكات الحاجات دي، هتشوفوا اسعار حلوه قوي. كمان هيبقى في كود خصم لو استخدمته، هتاخد كمان خصم على الخصومات اللي موجوده دي. بصوا ده مقاس لارج، حلو قوي. البنطلون ده بقى جامد جدا. بصوا التشينو ده، بصوا الخامه بتاعته، هو صوف شويه كده. بصوا ده انا جايبه مقاس 32. انا ما لقيتش 30 على الويب سايت، بس انا ممكن اظبطه بسيط قوي عند الترزي. انا كده كده بحب اظبط الحاجات بتاعتي. جبت كمان الدينم شيرت ده او القميص الجينز ده، حلو قوي، عجبني عندهم برضو على الويب سايت وانا بقلب كده. شيك قوي. انا عندي كذا واحد، بس ده لونه فاتح كده قوي، حلو عجبني جدا. عندي حاجات تانية اغمق. طيب دي كده كانت الحاجه. هحط لكم لينكات هنا، وهحط لكم كود الخصم بتاعي سويسي، استخدمه وانت بتشتري اي حاجه من ديفاكتو اونلاين ستور. نزل الابلكيشن يلا دلوقتي وابدا دعبس. عندهم حاجات حلوه قوي قوي، وعندهم كوليكشن كبير جدا. لف كده وظبط، هتلاقي حاجات كتير تعجبك. سلام.